ke step ke bakaman yang ibaro ngidang Laban don biang kani kasngi ngidang Laban yang kumni ngidon hakamet ke bakot ke bakya ngi jam su usnam bathamai kaditang kajing bha kajung blay amen ketiang kajung blay kapan kan mau ngina kitab Psalm basis pasan pau ka ong ba let everything that has breath praise the Lord ai baro kita ki baring mensim kenyero ya utrai ang kwaban keli kani piring mensim ne amantas ngi piring mensim ne amantas ngi ketiang kajung blay ka ong ai kita kibaring mensim kinyaro ya utrai amen haleluya haleluya tungin yang langan ni kapang le ban syakri utrai ki jirwai ki jongi amen kirang baru tim berstiau ngadon hajing tiak balai ngayo drip ru bal manin yang khamila ngamlawan jeseng mentang la wan jeseng pan kan bala renga sukmen bat mirit ngangi skem num sutanat laranga kenti nga shat re ngamla asha pi samla balai amen hallelujah hallelujah let us express our joy. Oh hallelujah, come on. Lerangim le hau try hanu pat ngin le. Lerangim express ya kajing kemen jing hau try hanu pat ne express. Yes. Menin PE menin PE kaleng saudong kajing asyad ani ni. Haka pertei, haka kiat. Haka jing iklem akor. Hari hang ni hakmat ublei ka bakoi. Kan no kajing kemen. Kiba bun menin habla adep kitu kikam kandon ka regret. Hanrengi ngenum regret. Yes. Ngenum regret rikadon kanong wakraw ho blay. Come on young people, come on. Amen, hallelujah. Amen, lamila ong and press on. Amen. God bless you. Woohoo! Kari request bagi kena sama baro ki badan mentap ni ka youth week
la khang fi fen chong stu sejrang la ni mana tinge fi fen chong sejrang one support kani gadi gajaka ka jongi. This is our time. Amen. Hallelujah. There is joy in the house of the Lord. Woo! I will praise you. I'll praise you in the valley, praise on the mountain, and I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded, because praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I sing praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is the weapon. It's more than a sound, the sound of praise. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh I will never be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I sing praise, praise the Lord. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it quiet? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I sing praise. I sing praise the Lord, oh my soul. Everybody jump up and dance. We say, let everything, hey, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. 'Cause you deserve all the glory. You are worthy, worthy, Lord. Oh, as young people, Lord, we say, you are worthy of it all. We exalt your holy name higher and higher, Lord, 'cause there is no one like you, Lord. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all.
For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Oh, we sing you are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Oh, we sing all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God. One more time we sing all the saints. And all the saints and angels, oh, they bow before you. All the elders will cast their crowns to you. The elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. Oh, you deserve the glory. Oh, may they hop on your kitchen, yaro jungi. Oh, hop on your yaro. Oh, Jesus. May they hop on your yaro. Oh, namar na mikilong. Namar na mikilong. Bansha making yailong. Oh, may they your kaburang. Oh, may they hop on your yaro. May they hop on your yaro. Jesus, may they hop on your yaro. Namar na mikilong. Bansha making yailong. Oh, may they your kaburang. You ride real quick, bati angel. Real quick, bati angel. Dem haket jongi. Kitumen basan baru. Basan red. Pansnya hakmaruko. Langrod. Oh, so she's singing right real quick, bati angel. Oh, real quick, bati angel. Kitem haket jongi. Kitem and basan kit bread. Pasnya di jongi. Basan bread. Pasnya hakmarukon. Langrod. Banroy. Mere hop on your yaro. Oh, the shisha play. Mere hop on your yaro. Oh, namar na mikilong. Namar na mikilong. Basha mikin yailong. Oh, mere yo kapurang. Oh, you are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Jesus, you are so worthy. Take all the glory that belongs to you, my Lord. For from you are all things. To you are all things. Oh, we exalt you, Lord. We exalt you, Jesus.
the voices will lift, we'll sing, we exalt thee, we exalt thee. We exalt you, Lord. We exalt thee. Take all the glory, God. We exalt thee. And oh Lord, 'cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. Oh, you deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, let us give a clap offering to our God, 'cause He deserves it all. He is worthy of it all. And we exalt your holy name, my God, my Father. Oh, we exalt you, Lord. Take all the glory that belongs to you. Oh, we surrender all to you, God. Oh. And now, we'll come to the next. Omentang in point na siya kawipat ka benta. Inyo asngaw ka Bible reading. Te baro in. ते अब हम अलग की ओर अलग कार्यक्रम की ओर चलते हैं जहाँ पे हम बाइबल रीडिंग सुनेंगे. Ngiye shongkhop halaki jongki jaka shongki jongi. तो चलिए हम सब अपने अपने जगह अपने अपने स्थानों में बैठिए. Ngilong relax. और आप सब रिलैक्स हो जाइए. Ngiye yo sngow but ngap baha each and every word mo. कि हम ध्यान से बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए ताकि हम सब कुछ ठीक से समझ सकें. Mentang akot yai Miss Phiba Nongpur bin ay ka Bible reading ka jong i. तो अभी मैं मिस फीबा नोंपियर को बुलाना चाहता हूँ अपने बाइबल रीडिंग देने के लिए. You're right, you try. Praise the Lord. Mentasngi ngan pulia nak ketian ublay. Sam spotlight. Kanya ka sam kapenpau ya ka jingbha jinglong ublay. Ula sumar yangi hausnam balalet no. Kini kidikot kin penpau ya ka jingbha jinglong ublay. Wat menta usnam ru tungin yasngap ya ka ketian ublay. Kabaong kumne. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things that He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He fills my life with good things. My youth is renewed with all the eagles. The Lord gives righteousness and justice to all who treat it unfairly. He revealed His character to Moses and His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry, and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. For His unfailing love towards those who fear Him is as great as the height of the heavens above the earth. He has removed our sins as far from us as the east is from the west. The Lord is like a father to His children,
tender and compassionate to those who fear him. For he knows how weak we are. He remembers we are only dust. Our days on earth are like grass, like wild flowers, we bloom and die. The wind blows and we are gone, as though we had never been here, but the love of the Lord remains forever for those who fear him. His salvation extends to the children's children of those who are faithful to his covenant, of those who obey his commandments. The Lord has made the heavens his throne, for from there he rules over everything. Praise the Lord, you angels, you mighty ones who carry out his plans, listening for each of his commands. Yes, praise the Lord, you armies of the angels. You serve him and do his will. Praise the Lord, let everything he has created, everything in all his kingdom, let all that I am praise the Lord. Yapi barot na ko youth Aflame, nga wish a blessed new year. Kublaish bun piba, धन्यवाद सिस्टर फीबा। beliau nang pendon kam shushu epi, प्रभु आपको और इस्तेमाल करें। menta pat ngin poin nak shkoi ke benta, और अभी हम दूसरे ओर की तरफ चलते हैं। ngin yo sngo, हम सुनेंगे yaka jingruai, जो गीत है naka group jong I Eliezer nong room, तो हम अभी गीत सुनेंगे एक ग्रुप से जो ब्रदर इलीजिया नोंगरूम से दिया गया है। ini lah di menta di upcoming artist jong ka GCC mo ngilaban ong. तो जो ये ब्रदर है ये बहुत जल्द एक अपकमिंग आर्टिस्ट होने वाले हैं। Ka jingruai ka ba ithau ka long of finde yo sngo kin sarwai nga tharai sibet ka jingruai ka ba ithau ka long an ni shisha kada best hadu kata-kata tong anum principal than fin se yo sngo hi sibet. तो उन्होंने जो गाना बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, चलिए उनसे ही सुनते हैं। To mentangan khot na I brother Eliezer bat ka group ka jong I. तो अभी हम ब्रदर एलिजा और उनके ग्रुप को बुलाना चाहते हैं। Nakaliang ka jong aru nga wish a blessed new year. Ya fi baro ki badon hangni but ka jingruai ka ba ngin present shapi ka day an original composition ka ba thau hi nadu ka music hadu ka sur jingruai but nga ai ka credit ikini baro ki badan hangni ngi tray lang but ka kerteng jong ka jingruai ka day pressing on but lashim ya ka naka team jong ka youth week kaba ilaong I MC mene makaday pressing on to know him tikani ka kerteng jong ni ka jingrai kaday pressing on. Journey of faith
Amen. Wow, thank you, Brother Eliezer. ब्रदर एलिजा, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ Kumju ruyai compare bat ka group ka jongki. और साथ साथ मैं कंपेयर और उनके ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूँ Ublay unang pendan kam shushu yapi baro ma. प्रभु आपको और आशीष दे Te menta pat ngin poin na shkawe ka benta. अभी फिर हम अगले ओर की तरफ चलते हैं Bangin lum no ki jing aingo. अभी हम भेंट उठाएंगे Nga kerpat yai Miss Elsadora ba in sawan ban penduai ki jing aingo. और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस एल्सा दोरा को कि वो भेंट को कॉन्सेक्रेट करें Bat kat banginang lum ka jing aingo nga kerpat ya ka skit na i Deacon Ecclesiastes ba in long ready. और जब तक हम भेंट उठाएंगे तब तक मैं डीकन एग्लिशियास्टिस को वो स्किट के लिए तैयार करवाने के लिए बोलना चाहूँगा Bat hadin ba ladap ka skit nga kerpat ya ki winners jong ka singing kata ka di ka group ka group red nga tharai red house bakan sa ai ka jingrai ka jongki. और उसके बाद मैं रेड हाउस के जो विनर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने गाने पेश करें Te perlok mentat ngi yok sngo ko khbuas ngo tenat bhadai. Ani kalong ka ketik bapi ka mensiam jonga. Asngo bang akwa ban le AP mentau news nem thamai. Hatu phimya kwa le isa. Lasai jisuru lawan mangipat pet empale ai na menta jong u. Toh ngi le ai no mo. Ngi raikut no mo ngi wei pi wei ne. Oi ken perlok. Ngaru ngamut ngasoya day kata baong iba Petros. Ngamut ang bangin sedang nak dijing dua step ken nyaduk lasai. Ha ke porsan baji ma. Nya kersi wei wei. Ne kumno ne perlok pia ong. Nginya be no ski Bible study rama perlok ngila sia jak be na Islam. Oh, kataru kadai. Ngarung aso ba kana house group ni haban revive yang fima ngilai kendo iki para bengay I mean si miki ki yeng dai biang am ngasngau ba kala dai ka pore ngi dia bangin rap biang ya ka gospel shikilenti ki senkin let some tracks let bandwai ki bru ki bapang ha hospital ki bun ki ba shuklat no kum tu dia klam dap tiang no try jisu ni ngam ngau hon mangan yo jing pen em tang ya la dia ne pia ngau kum no Kadai. biang ha kata Ka youth Aflame ru mah perlok bunsin menta ka youth Aflame kalong sep dan bawan attendance utang lain word taru kibun ki teman kena samlapat dan beriu tu mah nyabe lang syata mah urak mah Perlok. Te hau news nem arajar arpusau. Tu nginya raikut. Ma bangin le ai nam tau blai. Bangin pendap ikini ki New Year resolution jingi. Hau benai feb. Ma perlok ne kumno pia ong. hoi Hang ni ngiu i bagi banget ki kena samla. Hadin bagi lapan pawi kita ki jing ngau kia ki jongki. Badru kita ki jingkut jingmut bagi kita ki rai jongki 6 tahun news nem. Lelik pai no shalayeng. Haringkat kata kading ka belang yai kelang hapo jongki. Dia kasngi ke batmai ke Laban. Bagi yu iru hang ni berkelayas dang ya usnam jongki dak bas dang shwa. Ya kajing 2 step ke baman kasngi. ni sukriat daya ani mpa ya poi fi menuru Wal. awal ko mama hello oi oh ngap iba David ping la ya poi sini sekolah
Bisa na yadan nanti. Oh, ta. Ya kon lang kita kiwi rumah. Ta, Iwan keluar. Hang ni ngiyo i bagi banget bagi kena samla kelas dang ban shit rehem. Ban ka jinglong kawai kelas dang ban tuut. Om tang ha ka bai day bagi jing dua step ka baman kasngi. Henry ngiyo i ru ba kelas dang ban ya tuut lang baro sya ka Bible study. Ban yo jing hikai. Ban tip kampanya badru ban san ha ka kdien ka jong ublei. Henry om day padi tangkat ta. Ngiyo i hang ni ru bagi banget kelas dang ban ya beru. Watch ki house group. But house visitation. Beli jengok iki para banget ban ai mensim. Iwei ban ra ya ka ketien ke jong ublei ka yeng ke jong ki. Ban ya slok ru nak ka ketien ke jong ublei. Begitu ki bam sim lala ban wan ki Bible studies. Yu i hang niru bagi banget ki lay telun lang ka jinglong kawai. Beli jengok iki bapang basitom. Ki hospital bani Dubai, ban sam ka gospel sikitu ki bam pajio sngowi ka gospel ki hospital. Ki julet ru ban ra ki tracks ban sam. Ki brio ki srok ki singkin ban sam ka gospel ru shaki. Ki bangen ni hang ne baki jia tu ru klam dapep. Ki program ki baper ki bala ki ba balang kala ju penlong nakapor syakapor. Kamtam ki jinge senglang. Baru syaka yut Aflame kamtam. Ka ba ki la ban kendu para kena samla. Banyu banyas lok lang patki. Ani so tenat pi dah ya buan kum ni. So bang dai. Hot. Te nginom ya give up ramah. Nginyalong teli kum ni mah. Hang ni ngiu i bagi kena samla bagi banget kilong klan kata ka jingshit rehem ka jongki. Henry kat badang yad batulun kisngi kitayo bagi benai. Ngiu i hang ni bagi banget kilapoi padi syakawai pat ka stage. Te perlok piatip mentah kasih kadi kasih ayu. Bible study. Yes, Bible study. Toh ngi kum ni ngi don lang kum ni te ngi ya let lang mah. Ngi ya shit rehem ba ya jing ya don lang jong try mah. Hot. Pak Petrus, Pak David. Ngata ngamlak syupi ban batch ke Bible study mentah nomor ba labun kam pala hajing tray. Kun udang red day men kemir marway hayeng sobaya sim long no pisa sa ka benta jong ama. Tu melelei tu. Terus kam syak. Meleleh. Ni perlok. Ngai i. Toh melelei ki kam ki babuan ki bate ingi. Wat ikan ni ka Bible study ru. Ngimla syuban be ngila ilik telat. Toh ya kan ni ka house group ya ka house visitation te ngin ya long ki bashit raham ngin ya let but ngin nom ya give up ramah. Katai ba biang apa ta? Mbak David, Mbak Petrus. Mbak so i mah. Mentah te mlak syo fi ban attend house group i number abun kam hayeng kam shat kam tiu judap kam tepi penbiang ka bam yimen kapai ki khun so i mah. Toh, meleleh toh. Hani perlok. Petse kini ki kam ki department hang ni ki dang bon. Pat ki syukiru ki dang teli. Kam ju blei kanang bon. Henry ki nong trei pat ki duna. Reto kam lelei. Blei ula khot yangi. Begin lei nam ta jo u. How new snem. Tu nginum ya give up pat. Ha kan ne koi ka benta. Kata ka long begin lei chiki hospital. Bingilit banlit ay kaktian jong blay. Iki brio ki bapang. Ngin duay yaki. Marba ladang inday mangi mano banlit yaki. Dan kami ki jing duay bikin yok jing penkia. Dan kami ki kitian banyok mensim. Ma parlok. Nyalit ru ki evangelism. Bingin ay kaktian jong blay. Syaki brio ki bayak lenti ki badan kam. Ma parlok. Inum ya inyarai kut bet ya kata.
Ma. Đi ba đi. Xong ya. Đi ba. Ni ba David, ba Petrus, ni wat so mo. Ngati ngamla syufi man kit kini kikam balang. Hatu kasi ni let duai sa hospital ru. Hajaka bangen ni asngaw ka kubar ka babaha. Ni yo pinon ka kubar ba tu breu la yap no. Banit ya lam, banit ya selak ikiwe nang asngaw le ran de pi. Bada ka tu kasi ni le. Ni yo ibe kitikiwe ki ba sam drugs, klay syakam. Ni ngi tiang mo ban poi shajil. Tosi shim nak ma phiese mo kane ka kam. Phiese benang ya samla benang ya free mo. What's ngoi ai mo. Tao ko. Kam ni le. What's ngoi ai mo. Lekin kum le. Pet menta sel dang de tang ubnai ayu. Ila ya klet no ya ka New Year resolution ka jangi. La dan stang mangi parlok. Tang mangi kum ne. Bat. Isha kila duda kita kinong tre. Ndrei pat. Kam lele. Hindang ya ibe pat. Man gasngi ublay. Saka youth of flame. Ni iba kena samla kila iduna. Na iba kila aduna sisya mentale. Lito man kasi ublay nginya be ma parlok nginya raikut. Marba ka bakut nginyo yung tau sok jong ka jingjok. Hoi, kade. Pak David, Pak Petrus, ngirte ngilak wan syong gaji seng kamen step, ma. Khar bajir rak syong. Es ngutat te ban syong sakam ni balai bajir pan. Plus badon sakatu ka cherry blossom ma. Entak sih kadai las. Ti habilet mo situ. Tiket ada tiket bisa lah, I can stay there long time. Ma. Pak sengok ima, Pak David, Pak Petrus. Ni ko ba Petrus bi jonga. Pak David. Ngasngau ba. Ngar nadu boyo ni kakam em. Kakam thamai ani hablik tri tapi nadu mandi adu star dia tapi sakawai Islam dan por tiny sandi te ban yo res ru. So kwai aman pelut por bi ba ye ru. Kadau pi. Toh ngai ibiang ai kan kakam ban kit no mapi te Pak Petrus. Oh Pak David, sim no mapi. Toh Pak Petrus. Ai. Lei try kum ne. Boleh try. Mengilai kelat no try. Taki New Year resolution jangi yo try. Tangkum ne. Try. Aduai yo try. Maladaki wake up try aduai yo try bamangang ne yo try. Ngang ne yo try ngan le yo try ke ke babe mon yo try ngang bangan le. Ben ai ke jingai yo try yang try. Ai ke jingai yang try bangan la try bangan nyaisha try gijing ki bawan yo try. Try ngadua yo try ki parlok ki jonga try. Try pen pai biang ya ki yo try. Pen ken mau biang ya ki yo try. Iki New Year resolution jong ki yo try ki bala. Pala try kmat jong mi yo try. Pen ken mau biang ya ki yo try. Ngadua yo try. Ai bor yang Ai bor yang try bangan la ban le. Ya ke bama me yo try me mon yang bangan le. Ku boleh sibuan try. Ku boleh sibuan.
Akhir kasngi kalapoi bublei ula khot yu khun benriu baro badan hakasla perthei benai haki ya kata kanong kaba kidei hok bakinyo namar kakam kaba kilale adalong kaba bhalane kaba sniu kapor kalapoi bubriu nha benai jingkhen ya kata kaba ulale banyo ru ya kanong kaba ap ya u David wan mami Shakmat ngayoi banglabu jingken mau ya baro kiba mami melale ngalayo iru yang kita kijing trai stom bagi kijing sha stom jomi baro na benta ka keteng jonga ngayo ibun sin ba mela sha kren ben na benta ka keteng jonga mi phla namta jonga khem jing le ran kani kalong kanong kabab yami tuan cha ka kti kamon jonga baturung ru cha ka jing ja thai jonga Mami uba Petros baik itu kibedan sekaliang kadiang jonga tulet no pi nanga nabagam simle iku ya pi naba pile iki kamram ki jong pi omdei nadu kadok nuot ke jong pi pila kelet no yanga nadu kisngi kiba ningkong dia kasket kalakut la pensiong nong rem ya kini kasket la pensiong nong rem ya kini kasket naka shiti ke jong upol skinong koren ka baningkong kalenong kaba khatsan kadukot kabasan popra kabong kumni therefore my beloved brethren be steadfast immovable always abounding in the work of the Lord knowing that your toil is not in vain in the Lord Kublai Shibuan. Kublai Shibuan aku. Ban. Kublai Shibuan Deacon Ecclesiastes namanta katu sikit. सिस्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और डीकन इक्लेशियास्टिस को भी वो स्किट के लिए lada kampat kata ipite yang ate kalak kata saya katu skit mentan अगर आपको नहीं छुआ होगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो स्किट जो हमने देखा है अभी मेरे हृदय को बहुत छुआ है तो आय बा mentau senam nginum bu ya ka yublei hadiente ngin bu yublei khamat तो इस साल जो है चलिए हम प्रभु को पीछे नहीं बल्कि आगे रखते हैं कि काम की जोंगी ngila ban 1 second te henrei ublei jongi uba ai lut yangi idi ban bu yu haswa हमारे सारे काम वो बाद में आ सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम यीशु को पहले रखेंगे nganut ban testify ba nga numlong kumni kumbang along ru lada ublei umdan bat nga ba kaying ka jonga mo मैं ये टेस्टिफाई करना चाहता हूँ कि मैं जैसे मैं हूँ मैं वैसा नहीं हूँ अगर और मेरा घर बार भी ऐसे नहीं होगा अगर मैं यीशु को ना जानता हो तो takadaw to nginya encourage iwei kum ki youth nginya I men siem iwei pa iwei तो चलिए हम युवा के तरह या एक सेम एक ही विश्वासियों की तरह चलिए हम एक दूसरे को एनकरेज करेंगे bangin be mo itaki Bible study kum bangin lai imentan yaki house group yaki jingduai ba kabalang kasit penlong कि हम हाउस ग्रुप या जो भी स्थिति हो जो भी प्रेयर्स हो वो सब के लिए हम आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि वो पीछे रखेंगे kum ka Bible study lai kumba i apostol ila ai ka hukum yaki omde ka hukum sorry kumba i apostol ila ai mo ba yaki house group bakin penlong yaki Bible study kala kampen jan shu bangim dan kam shu banwan hadu ha church hakitu ki jaka kabangi sang ila yo ka Bible study hang tu तो जैसे कि हमारे अपोस्टल ने हमें वो
हमें वो अपॉर्चुनिटी दिया है कि हमें इतने दूर तक चर्च तक आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमारे अपने अपने रहने की जगह अपने अपने लोकेलिटी में अपोस्टल ने रखा है कि हम हाउस ग्रुप जा सके. Thì mình ta pan ngin khot se ka wei ka item na ka group ka red house kan wan ban perform ya ka song ka jongki tungin ai ka jing thak ti na ta तो ka अभी हम red house रेड हाउस के ग्रुप को बुलाना चाहते हैं जो गाना पेश करेंगे. kani di ka group ka ba job ka singing minin mo ये ग्रुप जो है वो कल सिंगिंग कंपटीशन में जीते हैं. Tiasa sian pan ni day naka red house naka youth week, but ka jingrai ka bangin HP ka day an original composition hi ka ba ngi thau, but kani ka jingrai ka kerteng jongka ka day youths, but kani la shim ya kani ka jingrai day naka jingkran ka jong I Pastor Carmelo ka baha ka tugas ngi shaba ngin sedang ya ka youth week EI ya ka acronym lani EI ya kataka full form jong youths, but kalong kumni Y stands for yield, O stands for obey, U stands for utility, and by being a utility we are useful for God. T stands for thriving, since we are the youths we'll thrive for Jesus, we'll thrive for God. And H stands for humility. We'll walk in this path, this youth life, with a humble heart before God. So this song goes like this. Full of landmines. Each step we take is only by your grace. Our path is hard, but you will guide our way. With the banner of love, we'll go into the world. Yes, we'll keep pressing on towards the mark till we see your glory here on earth. Lord, we will yield, Lord, we'll obey. Oh, we are useful in your hands. We'll keep on thriving for your kingdom with a humble heart for you. We are the youths. We are the youths. We are the youths. We are the youths. God, you've called us to a higher purpose, reflecting Christ, our Savior, each and every day. Our path is hard, but you will guide our way. With the banner of love, we'll go into the world. Lord, we will yield, Lord, we'll obey. Oh, we are useful in your hands. We'll keep on thriving for your kingdom with a humble heart for you. Lord, we will yield, Lord, we'll obey. Oh,
keep on striving for your kingdom with a humble heart for you. We are the youths. We are the youths. We are the youths. We are the youths. Yes, we'll keep pressing on towards the mark, till we see your glory here on earth. Yes, we'll keep pressing on towards the mark, till we see your glory here on earth. Lord, we will yield. Lord, we'll obey. Oh, we are useful in your hands. We'll keep on striving for your kingdom with a humble heart for you. Lord, we will yield. Lord, we'll obey. Oh, we are useful in your hands. We'll keep on striving for your kingdom with a humble heart for you. We are the youths. We are the youths. We are the youths. We are the youths. Amen. Glory be to God. Thank you, Red House, for that beautiful song. मैं रेड हाउस को धन्यवाद देना चाहता हूँ. And Brother Eliezer for that wonderful song that you have written. और साथ साथ में ब्रदर एलेजर को भी जो उन्होंने बहुत अच्छा गीत लिखा है. Mentapan ngin pois kawe ka benta. और अभी हम दूसरे ओर के तरफ चलते हैं. Pin yos ngo no ekting ka jong play. कि हम अभी प्रभु के वचन सुनेंगे. Nai dikenes tiuling siar sawian. और ये वचन हम डिकोनस तिउलिंग सियार सवियन से सुनेंगे. But ngakerpat ye elder Joshua in interpret ka Hindi. और मैं ai ka jing thauti. और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एल्डर जोशुआ को कि वो हिंदी में इंटरप्रेट करें. Hallelujah. Hallelujah. Kajing don kajong play kadon hakani kajaka. परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे है. Namarula kular hakaktin kajong u wang haba ane laingot ngieseng hakakerteng kajong u hangta udon. कि उन्होंने वादा किया जहाँ 2 और 3 जन उनके नाम पे इकट्ठा होते हैं वहीं पे उनका मौजूदगी वहीं पे होगा. Te shuabing in lich kaktin kajong play ngakwa aban ai ku blaze nem thamai basuk ubakmen but ubadap de kajing kirku ye pi way. आगे बढ़ने की पहले नए साल की शुभकामनाएं देने चाहते हैं आप सभी को कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर बढ़ते जाए. Bat nga ai ngu ru nakabenta youth leader bat kumjuri apostle iba ayanga yakani ka lat hakabangan yeng bangan sam yakaktin ka jong blay hakni ka sngi. साथ में मैं आभारी हूँ यूथ लीडर के जिन्होंने और अपोस्टल को भी जिन्होंने हमें मौका दिया है परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए हम लोग के बीच में. Ka theme menta usnem jong ka youth week ka day press on to know him. Kabangila shim na kaktin ka jong blay na ka kitab Hosea ka linong ka bahin riu ka dukhot ka balay. और इस साल यूथ वीक की उद्देश्य इस प्रकार है जो परमेश्वर के वचन होसे 6:1 से 1 और 3 में लिखा हुआ है वो इस प्रकार है दौड़ते रहो परमेश्वर को जानने के लिए. But nganget kanum kut tang hakani ka youth week henry ngin continue hakaba ngin press on bangin be hakabangin ithu ya u. और हम जानते कि ये हमारा दौड़ना बस यही यूथ वीक का अंत होने की बात खत्म नहीं हो जाएगा बल्कि
साल भर के लिए हमारा यही प्रयास हुआ कि हम परमेश्वर की तरफ दौड़ते जाए. Ban itu kambha ban mat ya ka jingdon ka jong blay ka long ka daw ka ba ngiwan man la ka tayo ban mani ya utrai. परमेश्वर से को और भी करीबी से जानने के लिए और परमेश्वर को उनकी विचार को समझने के लिए यही तो कारण है हम लगा एक हफ्ते से दूसरी हफ्ता इस जगह पे हम आते हैं. Ka jingdwai jonga hakane ka no pai sngi ka long ba ublay un kersiu hapo jongi ya kata ka donut ka batrang ban wat ya u da ka donut jongi baro ban itu ya u ha kata ka rukom ka bangim pat jutip ne mat minno ru. और इस दोपहर को मेरा प्रार्थना ये है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हमें जगाएगा, हमें नींद से जगाएगा ताकि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में वो भूख रहे ताकि उनको और करीबी से उनको हम जान पाए. Ka kitab Hosea ka lenong ka benriu ka dokhat ka beningkong bat balai ngin pulie ka ongkum ni ali yang ngin ya pai sha utrai. Kadokhat ka balai kong tungin itu ru tungin nang be ban itu ya utrai ka jingmi jong u kas kem kum ka step ti on wan hangi kum uslap kum ulap khaddu uba ai ya ka kendo. होशे 6:1 और 3 इस प्रकार कहता है, आओ हम यहोवा की ओर लौटे, उसने हमें फाड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है पर वो हमें चंगा करेगा. उन्होंने हमें चोट पहुंचाया है पर वही हमारा घावों को मरहम बिठाएगा. आओ हम यहोवा को मान ले, आओ हम उसको जानने के लिए यत्न करें. जिस प्रकार निश्चित रूप से सूर्य उदय होता है उसी प्रकार वह भी निश्चित रूप से प्रकट होंगे. वह हमारा पास ठंड की वर्षा के समान, वर्षा ऋतु की बारिश के समान आएंगे जो भूमि को सींच जाती है. Utrai uyai khot yangi ki khon ki jong u ban itu khambha ya u. परमेश्वर की आवाज हमेशा हमारा तरफ इस प्रकार है कि वो हमें बुला रहा है ताकि उनको और करीब से उनको हम जान सके. Lesi katu kat ningut nengi ngila jentut hakata ka linti ya jongi ban itu ya ublay but hakata ka jing jentut ka jongi ngila sngo kumban kenyo. हो सकता है हमें से कोई इस जीवन की सफर में चलते चलते हम हमारा पैर पत्थर पे रखते हुए हम ठोस खाकर गिर गए, लेकिन परमेश्वर आज के दिन आपको बुला रहा है उनको और भी करीबी से जानने के लिए. Don na preng jongi ngisngo kumba kalong kata ka ba hakabangin itu ya u but hakata ka jing sngo ka jongi baka sngo long ka ba ban itu ya u ngila ya sakma no na u. हमें से शायद कोई इस तरह सोचते कि परमेश्वर को और करीबी जानने से हमारा लिए नुकसान होता है, तो लेकिन आज के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बुला रहा है. Don pat le si ngisngo no minsim namar bang ngimla ban pai shakata ka ka ba ublay ula thmu yangi hakata ka jing itu ka jongi ya u but hakata ka jing long ka jongi ngile sting. और हमें से कोई इस प्रकार है कि हमारा कोशिश करने के बावजूद भी हम निराश हो जाते हैं और इसी कारण हम आगे और बढ़ नहीं सकते परमेश्वर में. But namar bang ngisngo kumbang ngim itu yu ngimla ban poi shakata ka ban itu yu kumbala khmi linti yangi ngile kumno ngile bam sinyo but ngimwat yu. और इसी कारण क्योंकि हमारा कोशिश के बावजूद उनको प्रयास उनको समझने के लिए हम नहीं सकते हैं, इसलिए हम आधे रास्ते पे हम थक जाते हैं. Lesi don pat na preng jongi ngilong frustrated namar belay ngi hap hakita ki pop bon sin but namar kata kada ngisngo kumbang ngilong unworthy ngisngo kumbang ngimlong kita ki babed. और हमें से कोई हमारा कोशिश करने के बावजूद में हम पाप में गिर जाते हैं और हम आशा खो बैठते हैं, इसी कारण हम आधे रास्ते पे हम रुक जाते हैं. Katu kat ningut nengi ngi pai no na ka donut ka jongi shaki ki jong ka perthai. और इसी कारण हम अपनी परमेश्वर की राह पे छोड़ते हुए संसार की चीज में हम भटक जाते हैं. Lada kine ki batai shapang jongi. अगर ये सब बातें हमारा लिए दर्शाता है Tungin shashkor kini ki kintian ki ba wanchingi personally. चलिए इस बातों को हम ध्यान दें जो हमें हमारा तरफ व्यक्ति के रूप के ओर से आ रहा है. Kumbangi pulie mentan na ka kitab Hosea ka lenong ka ba Henry ka dukhat ka ba ningkong bat ka balai.
जिस प्रकार हमने पढ़ा है होशे की किताब से 6:1-3 में, Ali tungin ya pai sha utrai. आइए हम फिर से परमेश्वर की तरफ लौट जाएं Tungin itu ru. और उसे हम और भी करीबी से जाने, Tungin ang be ban itu ya u. और हम उनकी तौर भागते रहे उनको और भी करीबी से जानने के लिए। Hakane ka no pai sngi kat bangi dang pet yakini ki dekhot. इस दोपहर को जब तक परमेश्वर की वचन पर हम ध्यान दे रहे हैं, Ngam kwa bangin do no ya ka ei ka badon kam hang ne. हम नहीं चाहते कि हम खो जाएं उन सब चीज को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। But le se don na preng jongi ngi don kam ban yo ngau ya ka. और हो सकता है हम में से किसी को इस खबर की बहुत ही सख्त जरूरत है। But kata kalong ka jing pinslur nani ka jing ai minsim ka bangila ban ai ya iwe ha ka bangin wat ya utrai ha ka bangin be ban itu ya utrai. और वो है वो उत्साह जो हमें सख्त जरूरत है, किसी न किसी को सख्त जरूरत है ताकि हम परमेश्वर की तरफ दौड़ते जाए, परमेश्वर को और करीबी से जानने के लिए प्रयास करें। Kumbangi yo ina ka tu ka skit ka don kam ya ka jing kintu ka don kam ya ka jing ai minsim iwe ha ka bangin be bangin le ya ka ei na ka benta utrai but kum joru ha ka bangin be bangin itu ya utrai. जिस प्रकार हमने इस स्किट से हमने देखा कि कैसा नौजवानों ने खेल रहे थे कि हमें परमेश्वर की काम में ध्यान देने के लिए, परमेश्वर के काम से आदर रखने के लिए एक दूसरे का उत्साह करने चाहिए। Ha bangi pet ya ka dukhot ka balai ka sedang da kini ki kintin. और जब तीसरा पद को हम देखते हैं इस प्रकार से वो कहता है, Kong tungin itu ru tungin nang be ya ka ban itu ya utrai. वो इस प्रकार कहते हैं, आओ हम यहोवा को मान ले, आओ हम उसकी सुने। But hang ni yo I balaban arsien ya kani ka kintin tungin. इस जगह पे हम देखते दो बार इस शब्द को कि आओ हमें बुला रहा है, परमेश्वर का वचन दो बार लिखा गया इस जगह पे। Tungin itu ru tungin nang be ban itu ya utrai. आओ हम यहोवा को मान ले और आओ हम उसे जानने के लिए यत्न करें। Kani ka kintin hang ni ka baong tungin kadai ka bakdo ba amdai tang uwe ubri ubaong ngan wat ya utrai. और ये शब्द जब परमेश्वर का वचन कहता है आओ, ये बल्कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन उनसे भी बढ़कर बहुजन के लिए है। Henry kadai ka kinhon ka ba pinslur iwe da ka baong to ngin be ban itu ya utrai. और ये बुलाओ बस एक ही व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन बहुजन के लिए है कि परमेश्वर का वचन हमें बुला रहा है। Ai bah ka taka jingya linti ka jongi le asi how news nem baroshis nem ai bangin pinslur ai bangin ai minsim iwe ha ka bangin be bangin itu ya utrai. और ऐसा होने दे कि इस वचन के मुताबिक साल भर के लिए एक दूसरे को हम बुलाए, एक दूसरे को हम उत्साह करें ताकि हम परमेश्वर की इस सफर पे, इस राह पे हम दौड़ते जाए। Hakane ka juga dekhot la ong arsien ru ya kane ka kintin itu. और इस शब्द में दो बार एक शब्द को इस पदों में दो बार इस शब्द को लिखा गया है, पहचानना। Kong tungin itu tungin nang be ban itu ya utrai. आइए हम यत्न करें ताकि हम परमेश्वर को और करीबी से निश्चित रूप से उसे हम जाने। Habangin jam shau ni usnam ubathamai ai bakata kan long ka thong ka jongi iwe piwe haka bangin be bangin itu ya utrai. इस साल में जब हम प्रवेश करें ऐसा होने दे कि हमारा लिए ये सफर हमारे लिए यत्न होते रहे ताकि हम परमेश्वर को और करीबी से हम जाने। Uhozia shimla khot yangi tang haka bangin lum jingtip shapang ublei. परमेश्वर ने योशिया की दौरान हमें नहीं बुलाया ताकि हम परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर को उनको हम जाने। Ban itu shisha yano kalong kampalat ya ka ei ka bangi shilum jingtip shapang jongki. परमेश्वर की वचन परमेश्वर की दास जब हमें बुला रहा है वो कह रहा है हमसे सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को और करीबी से जानने के लिए। Kajing itu ka bashisha ka kintop ya ka donot amtang ya ka ta ka clear. सच्चा पहचान किसी व्यक्ति को पहचानना सिर्फ जानकारी जो हम इकट्ठा करते हैं अपनी दिमागों पे उससे नहीं होता है। But hangning yo ya uhozaya uba khot yangi uba khot snobha yangi ha ka ba ngin rung shakata ka true spiritual intimacy but utrai. और ये वचन जो परमेश्वर की
दासों से आया है, वो बुला रहा है हमें ताकि हम परमेश्वर के साथ इस यात्रा पे चले, ताकि उनके साथ अंतरंग रिश्ता हम रखें। Ukhat yang i hakabangin rung syakata ka jingede ka ba janba bat ka ba shisha bat utrai namar ka dei ka ta ka ei ka ba ublei nani utrai utrang dangi iwe pe iwe. और ये वचन जो आया है परमेश्वर की दास की तरफ, वो हमसे कह रहा है ताकि परमेश्वर हमें बुला रहा है ताकि उनके साथ और करीबी नजदीकी रिश्ता हम रखें। Kini ki artali ki kintien ki kedau lani ki athuo shangi ba utrai ukwa hir ba kata ka jingtip ka jongi shapang jong u kanya lam yangi sha kata ka jingi ithu ka ba kham jiliu ya u bat ban pinki yangi ha ka bangin ang la bangin kham it ya u. और ये वचन जो हम पढ़े हुए परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के दिल से ये आया है खबर जो है हमारा लिए, आपका लिए, कि परमेश्वर अपने दिल से, सच्चा दिल से, दिल की करीबी से वो चाहता है कि हम उनको और भी करीबी से हम उन्हें जाने. Utrai utrang hir bangin ithu yu but bangin it will love him deeply. और परमेश्वर चाहता है कि हम बस उनको ही नहीं जाने लेकिन उनसे भी एक प्रेम के संबंध हम रखें. Ujisu ang ba ka hukum ka ba kraw ha ka Bible ka day ba men it ya utrai uba ublay jong me da ka donut jong me baro ba da ka mensim jong me baro ba da ka jingmut jong me baro. यीशु ने अपनी वचन में सुसमाचार में इस प्रकार कहा, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपनी सारा हृदय, अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी समझ से प्रेम करो. Ublay utrang hir ha ka bangin ie u amtang katu katni henry bangin ie u da ka jingem ka jongi baro. परमेश्वर जब वो कहता है हमसे प्रेम करने के लिए बस थोड़ी ही नहीं, थोड़ी हिस्सा से नहीं, लेकिन पूरा जीवन से ही. Ka jing duai ba ka jing trang ka jonga ka long ba ngin kiu sha kata ka kedan ka ba thamai jong kata ka spiritual intimacy jong kata ka jinge day ka ba jan ka jongi ba utrai. मेरा प्रार्थना इस साल के लिए है कि परमेश्वर हमें और आपको ले जाएगा उसी स्थान पे जो करीबी स्थान, जिससे हम परमेश्वर के साथ एक अंतरंग रिश्ता हम रख सकते हैं. Ka jing duai ka jonga ka long ba an pen khi ya kita ki donut ki jongi ba ban pelong ya ki kita ki jing sngo ha po jongi ba ken kiu sha ublay. मेरा प्रार्थना इस प्रकार है कि हम लोगों के दिल में जो भावनाएं जो होता है वो सिर्फ परमेश्वर की तरफ ही हो और वो हमें खींच ले जाए परमेश्वर की उपस्थिति में. Nganget scam ba kani ka long kata ka invitation kata ka jing khot sngo ba ka jong ublay yang i iwe pi we ha kani ka sngi ha ka ba ngin i yu ngin i thu yu kham ba. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की निमंत्रण आपके लिए और हमारे लिए कि आज के दिन और इस साल भर के लिए हम उसे और करीबी और करीब तौर से उसे हम जाने. Kani ka kintian ithu ka donya artali ki jingmut. ये शब्द पहचानना उसका दो मतलब होता है. Bat kata ka jingmut ka shong kat kum ka context ha ka ba ngi shim ya ka. और इसका मतलब होता है जिस प्रकार से उन बातों की विषय में लिखा गया है. Ka jingmut jong ka kam dei tang ha ka ba ngi shyo lum jingtep. इसका मतलब पहला मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं. Henry ka dei ru kata ka jing jan ne ka jing dei ha pedeng ulok bat ka lok. और ये बहुत ही उस तरह की रिश्ते के बारे में दर्शाता है जो एक स्त्री, एक पति और पत्नी के रिश्ते की बीच Yo में. i ka ni ha ka kitab Genesis ka lenong ka basaw ka khot ka beningkong. और इसको हम देखते हैं उत्पत्ति 4:1 में. Ti u Adam ula ithu ya ka im ka tanga jong u bat kala pun khun bat kala kha ya ukan. और हम देखते हैं उत्पत्ति 4:1 में लिखा है किस प्रकार से आदम अपनी पत्नी हवा को पहचाना और उसके दौरान एक बच्चा पैदा हुआ है. Hang ni kong bu Adam ula ithu ya ka im. इस जगह में लिखा है कि आदम ने अपनी पत्नी को जाना है Ka balong ka tanga ka jong u. जो उसका पत्नी है. Kani ka kintian ithu hang ni ha ka kitab Hosea ka lenong ka ba Henry bat ha kani ka kitab Genesis ka lenong ka basaw ka kit ya ka ju ka jingmut. और ये शब्द जो है पहचानना जो हम देखते हैं होशे की किताब से या फिर उत्पत्ति से देखते हैं, ये इसका मतलब एक ही है. Kata ka jinge dei ka bajan hapdeng ulok bat ka lok ka batai shapang kata ka jing it bat ka jinge jan ka ba ublay utrang bat la ki jong ki briu ki jong u. ये नजदीकी संबंध जो परमेश्वर बनाया है एक पति और पत्नी के रिश्ते में, वही एक ही संबंधी रिश्ता जो परमेश्वर चाहता है अपनी सृष्टि से, अपने बच्चे से जो आप और हम हैं. Ublay ukwa ya kata ka jinge dei ka jongi ha iwe bat u kan long kum kata ka jinge dei hapdeng kini ki Shillong. परमेश्वर चाहता है कि उनका रिश्ता और
हमारा रिश्ता या आपका रिश्ता उनके साथ इस तरह का रिश्ता बन के रखे जो एक पति और पत्नी के साथ होता है. Barang yu iha ka Bible ya ki brio ki jong blay la ni ya ka balang la ong ya ka kum kata ka nonglet kurim ka jong ukris. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन ने किस प्रकार से लिखा है कलीसिया के बारे में कि परमेश्वर यीशु मसीह का दुल्हन है वो. Ko ki ba iha jong utrai. इसी प्रकार परमेश्वर की दास हो. Tungin ithu. चलिए हम परमेश्वर को हम Tungin जानें. ang be ban ithu ya utrai. हम परमेश्वर को जानने के लिए दौड़ते जाएं. Hang ni ko ang press on. Tungin be. इस जगह पे उद्देश्य जो लिखा है हम दौड़ते जाएं उसे जानने के लिए. Haba ang press on kamut ban pursue ban be. दौड़ना का मतलब है कि एक स्थान में नहीं खड़ा होना है लेकिन बल्कि एक स्थान को छोड़ते आगे हम भागते जाएं. Ban be hadu ban da yo. और भागते जाए जब तक हमें उस मंजिल तक हम पहुंच पाए. Ban thwet hadu ban da yo. Bat ngida pendon kam ya kata ka bor ka jongi baro. मतलब कि जब हम दौड़े हमारा जीवन में शरीर में जो कुछ भी शक्ति है उसको हम उपयोग करते हैं हम आगे भागते अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए. Kani kari ke ka ba uni Hosea u kentu ha hangta ba ka ba ngin be bangin pursue bangin be ya u try jongi da kata ka bor ka jongi baro da kata ka jingim ka jongi baro ha ka bangin la bangin ithu ya u. और यही है दो समाचार भविष्यदाता होशिया की ओर से आया है आपके लिए और हमारे लिए कि जीवन भर में जो भी पूरा तन मन शक्ति हृदय से पूरा जीवन भर से हम परमेश्वर की तरफ भागते जाए ताकि उनके साथ एक नजदीकी रिश्ता रखने के लिए. Haka binta ka ba arjong kani ka dukhot ka balai. और दूसरा भाग में इस 3 अध्याय में Ko ong ka jingmi jong ukas kem kum ka step ti un wan hangi kum uslap kum ulap khadu uba ai ya ka kendo. जिस प्रकार निश्चित रूप से सूर्य उदय होता है उसी प्रकार वे भी निश्चित रूप से प्रकट होंगे. Hang ni lapin pai no ya kata ka jing ai minsim ban be ban ithu yo blay sha kita ki jing kular ka badon haba ngile kumta. और इस प्रकार से हम देखते हैं कैसा परमेश्वर का वचन हमें उत्साह देता है. जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है हर दिन हर सुबह जब दिन शुरुआत होता है उसी प्रकार परमेश्वर निश्चित रूप से वो हमारे लिए उनका प्रेम प्रकट करेंगे. Ka jing kular ka bangi yo ka long ba ka jing mi jong ukas kem kum ka step ti un wan hangi kum uslap kum ulap khadu uba ai ya ka kendo. और परमेश्वर का वचन दर्शाता है जिस प्रकार से वो सूर्य उदय होता है जिस प्रकार से बारिश भी होता है उसी समान और भूमि से वो वस्तुओं निकलता है इसी प्रकार परमेश्वर की दया परमेश्वर की करुणा परमेश्वर का प्रेम हमारा साथ होते रहेगा. Hang ni ublay u aya artli ki jing batai. दो ठू समझ इससे हम समझ सकते हैं. Na kani ka we ka dukhot ngi yo ya artli ki jing batai. दो सच्चाई को हम पा सकते हैं इससे. Ka ba ning kong ka long ba ka day ka ba tikna kum ba ka jing shai ka wan ha ka step perngap. ये है जिस प्रकार से एक शुरुआत की दिन की शुरुआत में वो उजाला आती है. Ngi jiyo i ki tu ki ba ai ki weather forecast ki ba batai shapang ka jinglong jong ka sun beneng ngiyo i ba ka ta ka jing batai ka jong ki ka julong inconsistent ka long ka ba lesi ka ba bakla. हम देखते जब वेदर फोरकास्ट न्यूज़ में दिया जाता है कोई समय पे वो जो बतलाते हैं वो गलत निकलता है. Ho ngimtip ka sun beneng ka long kum no la shai. हमें पता नहीं कि मौसम कैसा होगा आने वाला कल में. Henry ka we ngitip bat ngitikna balada kadang ka la shai kadang don kamut ngin yo i ya ka step. हमें पता है लेकिन अगर कल ना हुआ लेकिन हम सूरज को हम देखेंगे. Ngimtip la kan shit ne kan slap Henry ka we ka bangitikna ka long ba kan one ka step ka ba perngap. हमें पता नहीं ठंडा होगा या गर्म होगा लेकिन एक नया दिन जरूर आएगा. But ublay wong ba kani ka long ka batikna ba habangi wad yo u ngin shem yo u habangi be ban ithu yo u ngin ithu yo u. और इसी तरह परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की तरफ हम दौड़ते जाते हैं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए वो जरूर वो भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे वो हमारा पास दौड़ के आएंगे. Namar ublay ula kular haka tien ka jong u haka kitab Deuteronomy ka lenong ka ba saw ka dekhot ka ba arpu khandai bar haka kitab Jeremiah ka lenong ka ba arpu khandai ka dekhot ka ba khatlai hang tu ublay wong ba pen wat yanga but pen shem yanga haba pi wat yanga da ka donut jong pi baro habangi wat you try habangi beban itu you try kamut utry un pinpao ya ladi shingi. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में वादा किया है चाहे वो व्यवस्था वरन या यिर्मयाह की पुस्तक में कि वो कहता है जब तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे तुम पाओगे
परमेश्वर का वचन है वह कभी भी गलत नहीं निकालता. Ka jing batai ka ba ar pede ka ong ba kalong kum ulap bakhadu. वो दूसरा सच्चाई जो हम देखते हैं कि वो एकदम आखिरी वर्षा की तरह होगा. Uong unwan hangi kum ulap khadu uba ai ya ka kendo. और वो आएंगे एक अंतिम वर्षा की तरह ताकि भूमि पर वो जल देने के लिए. Man la ka senrai ujuan uslap. हर समय पे ये बारिश आता है. Kum juru ngimla ban ong lanu uslap unwan henrei uslap uwan. इसी तरह हम नहीं कह सकते कब बारिश होगा लेकिन परमेश्वर का वचन है बारिश जरूर होगा. Ka ayom senrai ka wan hadin ka telang. और हम देखते हैं कि ये जब पौधे जब निकल उठे वो होता है जब बारिश गिरने की बात. Ka telang kalong ka bakhriat. और वो सर्दी के समय है वो बहुत ही ठंडी की Bon मौसम ki है. dieng kim dan sla ki senlen ki lingkhod. आप देखते हैं पौधों को और पेड़ों को भी वो उसमें पत्ते नहीं होता है. Ban yo I bon kim brad ki hibernate ki yo thia ki long dormant kim dan kata ka jingsan. और हम देखते हैं पक्षियों को और ये पशुओं को कि वो इधर उधर घूमते फिरते हैं अपना खाना भोजन देखने के लिए. Ngas ngau ka ni ka kren shingi ha ka ni ka singi. मैं समझता हूँ कि ये हमसे बातें करता है. Le singi ngilong terkhong. हो सकता है कि हम सूखे हुए हैं. Le singi long dormant ngidan ha kata ka jing yo thia ngim san ha kata ka jing ha ka ba kinjam min sim ka jongi. हो सकता है कि अपनी आत्मिक रूप पे हम सो गए हैं और कुछ भी विकास नहीं हो रहा है हम लोगों के जीवन में. Kata ka jinglong min sim ka jongi ka pja ka kriat kum ka portelang. हो सकता है कि हमारा आत्मिक स्वभाव जो है एकदम ठंडा है जैसा सर्दी के समय है. Henry ngas ngo ublay ha kani ka singi u ong shingi bangin kindet no bangin kheno but bangin be but itu ya u. मैं समझ पाऊँ और परमेश्वर आपसे और हमसे कह रहा है कि हम जाग जाएं और इस नींद से हम जाग जाएं. But kat bangidang be ban itu yo try on one hangi kum utau lap ubakadu hakaban refreshing hakaban restoring hakaban reviving. और जिस प्रकार हम परमेश्वर की ओर हम भागते जाए वो आएंगे एक अंतिम वर्ष की तरह हमें रिफ्रेश करने के लिए हमें ताकत देने के लिए ताकि हम इस दौर पे आगे जाते सके. Habangi be ban itu yo un penlong ya kita ki balong dormant haka jingem ka jongi bakin san byang. जब हम परमेश्वर की तरफ भागते जाते वो सब चीजें जो हमारा जीवन में परमेश्वर की वरदान हो जो सो गए हैं वो जाग जाएंगे फिर से. Habangi be ban itu yo un penlong ya kita ki bala kelan haka jingem ka jongi bakin khem pat byang sa shit. जब हम परमेश्वर की तरफ भागते जा रहे वो सब चीज जो हम लोगों के जीवन में सो गया या फिर ठंडे से एकदम गिर गया फिर एक और बार परमेश्वर उसे जगाएगा. Un wan hangi bak the yo mensim ban pentmai ya ka mensim jongi ban reviving ban pen ke impat yangi ban ai kumbau ai ya ka kendo. और वो आएंगे अपनी पवित्र आत्मा के दौरान हमें अभिषेक देने के लिए हमें जगाने के लिए. Habangan pen ko no ngako ban kli ka ni ka we ka jing kli. अंत में एक सवाल पूछना चाहता हूँ. Hatungi trang ban itu yo क्या हम सचमुच प्यासी हैं उसे जानने के लिए? hatu ka dan kata ka restlessness hapo ka mensim ka jongi. क्या हम लोगों के जीवन में उस थकन है जो हम चाहते हैं उन्हें जानने के लिए? Lara ka don kata ka jing penki hapo jongi lesi kalong ba ublay ukwa ban khot yangi ha bangin pai shu bangin be ban itu yo. अगर हम उस आवाज को सुन रहे परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो हमें जगाए ताकि हम उस दौर में भागते जाए उनको और भी करीब से जानने के लिए. What I ban don ka nu ka ban pensange yangi ha ka bangin be ban itu yo try. ऐसा न होने दे कि हम लोग के जीवन में ऐसा कुछ भी चीज हो जो हमें रोके उनको पहचानने के लिए. Ka Bible ka hikayangi ba ngila ban itu yo blay namar ma uhi un pen pau ya ladi shingi. क्योंकि परमेश्वर हमें दिखाता है कि अगर हम परमेश्वर के जानने चाहते हैं हम जान सकते हैं क्योंकि वो खुद अपने आप से हमारा जीवन पे और आपके जीवन पे प्रकट होंगे. Ai baka jing ang ka jongi ha kani ka singi kalong try nga kwa ban itu khamba yame. आज के दिल की धड़कन की आवाज आपका और हमारा इस प्रकार होनी चाहिए परमेश्वर हम आपको और करीबी से जानना चाहते हैं. Tungin shim khendiat ikani ka por tungin yang ne ki jaka ki jongi nga khot ya ka Judah ministry ban wan hakani ka por ngin ne ban ruai ka tu ka jing ruai kum ka jing duai ka jongi sha utrai hakani ka singi nong ha to know and follow hard after you try ka ta ka ka bangingi kwa ba ka ka bangingi trang hakaba ngin bot yemi ngin ithu yemi da ka donut ka jongi baro.
और अभी क्यों ना इस समय पे अपने पैरों पे खड़ा होते हुए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो हमें हम लोगों के जीवन में एक और बार वो प्यास देंगे ताकि हम उनको और भी करीब से जानने चाहें Ngin ruai kani kum ka jing duai shou try. But try kani ka long ka jing trang ka jongi. Tanga kani ka sngi. Henry how news nem barosh is nem. Hakaba we will know and follow hard after you. और ये हमारा कोशिश है हमारा चाहत बस खाली आज के लिए नहीं लेकिन इस साल भर के लिए ताकि परमेश्वर को और भी करीब से हम जान पाएं Give me one pure and holy passion. Yes, Lord God. Give me one magnificent obsession. Jesus, give me one glorious ambition for my life. To know and follow hard after you. One more time, say, give me one pure and holy passion. Give me one pure and holy passion. Oh yes, Lord God. Give me one magnificent obsession. Jesus, give me one glorious ambition for my life. To know and follow hard after you. To know and follow hard. To know and follow hard after you. To grow as your disciple in the truth. This world is empty, pain and poor compared to knowing you, my Lord. Lead me on and I will run after you. To know and follow hard. To know and follow hard after you. To grow as your disciple. To grow as your disciple. This world is empty. This world is empty, pain and poor compared to knowing you, my Lord. Lead me on and I will run after you. Once again, so give me one pure and holy passion. Give me one pure and holy passion. Give me one magnificent. Give me one magnificent obsession. Jesus, Jesus, give me one glorious ambition for my life. To know and follow hard. Oh, after you. To know and follow hard. To know and follow hard after you. To grow as your disciple. To grow as your disciple in the truth. Oh, this world is empty, pain and poor compared to knowing you, my Lord. Lead me on, and I will run after you. Kani ka long ka jing trang ka jongi kani ka sngi. Haka bangin bod bangin ithu yamira ka donut ka jongi baro. Ang tang kani ka sngi Henry baro ka jing yam ka jongi. Haka bangin be bangin ithu yamira. परमेश्वर हमारा प्रार्थना ख्वाहिश ये है कि बस इस दिन ही लेकिन 6 साल भर के लिए आपको और भी करीब से हम जाने Ya rabingi ko pa bakanum dan kanu ka distraction ka ban wan ka jing yam ka jongi ka ban khang yangi haka bangin wan bangin ithu yame. हमें मदद कर पिता परमेश्वर ऐसा ना हो कि हम लोग के जीवन में कुछ ऐसा चीज हो जो हमें अपना नजर से हटा ले Haka ni ka sngi ni wan ban ati thamai me ka jing yam ka jongi shame. आज के दिन हमारा जीवन फिर से एक और बार आपके हाथों में सौंप रहे हैं Ban ni ong shame pa kani ka long ka jing trang ka jongi ban ithu yame kham ha. और हम आपसे कहते हैं पिता परमेश्वर यही हमारा जीवन का चाहते हैं Kublai shibon ba me pen kan mau yangi. बहुत ही शुक्रिया परमेश्वर फिर से आपने हमें याद दिलाया Kublai shibon ba me pen ki ki don ki jongi haka bangin be ban ithu yame. बहुत ही शुक्रिया परमेश्वर कि एक और बार तूने हमारे हृदय को छुआ है Ni ai ko yame ko pa. हम आपको धन्यवाद देते हैं
kena kapor hai. Kumleishbun. Digenes Shillong share but Elder Joshua. बहुत बहुत शुक्रिया डिकनेस तिलुंग सर Dimintapat nga khot kerpat apostol ba in wan shakmat ban kerku penwai bat ban close no ekanika youth week 2023. और एक और बार मैं अपोस्टल को वो आगे बुलाते हैं Tengin aka ताकि वो jingthapti आगे, apostol. प्रार्थना करे और इस यूथ वीक को वो अंत करे Bang sum up ye ka ke ba ki samla ki la le hane ka si. जब मैं देखता हूँ उन सब प्रदर्शनों को जो युवा ने किया है आज का Nado ki jing ruai, nado ki skit, nado ki jing kren baro. चाहे गीतों से या फिर नाटकों से या प्रचारण से भी Away ka ba nga sngo kwa la da long ka bala pan o blay ban o try. Ai biang ya nga bangan long biang nga adap menta la nga sapoy ripo khandai snem. Te nga sngo ban ong ai biang nga shimno san post nem. Ai bangan day biang tang tu ki arpo san arpo khandai snem man hiar biang ye kita ki riat mo senram ban hiar biang ye ki riat sora karngan ka kita ki riat ti sepo dauki ki riat ti smith ban leit ra ya ka gospel utrai Jesu te nama kata dau ngamla asu mla ban yele persya ya ka sistem ka bo bleu labu ngak filinti fik samla kumba pile ruai kumba pile le ngak filinti ma pi pat de menta pin shim ka banta. जब मैं इन बच्चे की प्रदर्शनों को मैं देख रहा था मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हाँ मेरा उम्र बहुत आगे बढ़ चुका है कि परमेश्वर फिर से मुझे नौजवान बनाए ताकि जिस प्रकार से मैं नौजवान की तरह था मैं भी एक और बार नौजवानी मेरा जीवन पे आ जाए Ublein kurkuye pi bat kan mala si ublei ka don ka jingkhwai ka jo trai nga khwin tiba baro na pnei jinging nya don ka jingkhwai utrai ka ban long ka bor na ta jongi baginya cha prang ba utrai kumba ka long ka thim ju ki samla. परमेश्वर आपको आशीष दे और याद रखिए आने वाला संडे पे प्रभु भोज है हम चाहते हैं आप सब लोग सहयोग दीजिए Yang ni ka po mentang anu pen slam shu and why no और इस समय पे देर नहीं करते हुए इस सभा को अंत करेंगे Di nak menta ka jing tip juga ka long ba don ka jing ti syaru te sebab ban ya up try pegan lapan kan tang ka bam ka di nam ta jong pi ba sai up ngin yo ban ya bam ya di Shillong ha ka juga por ka dak jo ka jing kemen man ai ngu yo blay. और जैसा मुझे सूचना दिया गया कि सभा के अंत में चाय के लिए भी तैयार किया गया कृपया करके आप सब लोग इंतजार करें Ti sobha ban ya yeng lang baro. सब लोग खड़ा हो जाए Ngakwa hani ka singi ka basdang jong une usnem. मैं चाहता हूँ इस साल की शुरुआत में Ba phin ra ki kti jong pi bro ar shejrong. अब दोनों हाथों अब परमेश्वर की तरफ आप ले चले उठाए Pediang ya ke ni ke jingker khu. परमेश्वर की ओर से ये आशीष को अपनाए Ba blei la bu khnang ha ka Bible. जो परमेश्वर अपनी पुस्तक में रखा है But ya ke ni ke jingker khu ka de ka baki ong ka taka priestly blessing. और ये जो है वो याजक की आशीष है But kum ulung do hakmat jo blei ngan pen bana ya ke jingker khu try halor jong pi ki khon jo blei hakiwek we ki jaka kum jo ya ke ni ke jingker khu na do ka ni ka singi ka basdang. परमेश्वर की याजक होते हुए मैं इस आशीष को जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको मैं सुनाना गवाही देने चाहता हूँ कि ये सारा आशीष आपके जीवन आपके घर परिवार आपके बच्चे में हो Pediang ini ki jingker khu. ये सब आशीष को अपनाएं Utrai undakar khu ya pi. परमेश्वर आपको आशीष देते रहे But unda sumar ya pi. और आपका सुरक्षा करते रहे Utrai unda tingshan no yala ka khmat halor jong pi. और परमेश्वर अपने चेहरा आपके जीवन में चमकता रहे But utrai unda le isnei ya pi. और परमेश्वर आप पर दया दिखाते रहे Utrai unda kentiu yala ka khmat halor jong pi. और परमेश्वर अपनी चेहरा आपके ऊपर देखते रहे But un ai ya ka jingsuk happy. और आपको शांति देते रहे Happy New Year. Kasnem kabasuk. नए साल की मुबारक Ka jing I ka jo bleu kpa ka jing e ka jo try Jesu. Ka jes lok umasem khod
กินลองบัดพีกิคุณอุเบลมันละก็สงีอาเมน Hallelujah Hallelujah Blessed New Year Happy New Year नए साल की Amen. शुभकामनाएं